nada para, nós bancando no tema, riba e pantalla nilandi, e letra nandi e himno aparecer, e letra na e himno aqui nota um himno desconhecido nós, é um himno conhecido, lá que nós vamos join nos gostam, segundo o princípio dali, nós vamos joinar para nós por cantar junto com o Senhor. Bow your heads as we seek the Lord in prayer. Our loving Father in heaven, Tata Celestial, with grateful hearts we come again in your sanctuary to worship. com o coração agradecido nós também para adorar dentro do santuário.
You have blessed us since we last met. Vo abendicionar-nos por último dia que nos atopa. You have protected us. Vo proteger-nos. You have provided for Vo us. prover para nós. And you have brought us back in your sanctuary to E worship. vo trazer-nos back no santuário para adorar. Draw near to us now, we pray. Acerca-nos nos teresa. Touch my lips, O God. Toca mi lep na o Dios. Touch my brain cell. Toca esal nan de mi celebre. And cause your words to go forth tonight with power, E lagbo a palavra vai com poder, conviction, com convicção, clarity, claridade and may hearts be touched. e com coração na hora tocar. May lives be transformed. Com vida seja transformar. May your name be glorified. O nome seja glorificado. It is our prayer in Jesus' name. Tá nos oração de nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Please be seated. Nos vamos tomar asiento. Buenas noches, hermano. Good evening, everyone. Boa noite, Durende. I'm learning a little of the Me language. dá ensinando um tique de idioma. Pavimento is a beautiful language, Pavimento tem um idioma bonita. and I hope to learn much of it as I am here. Ande me que assim, o de je mientras me tá aqui não. I'm delighted to see all of you tonight. Me dá contente de me rebusutura a noite. Did you have a good day today? Boa de bom dia awe. Has God been good to you? Deus estava tá bom cubo. Can I hear you say praise the Lord? Boa ter bisa alabar Senhor. Can I hear you say glory? Boa ter bisa glória. We serve an awesome God. Nós serve Deus maravilhoso. Once again, Dia mais, we are delighted to be here nós está contente por estar aqui não. and to open the Word of God. E para abrir a palavra de Deus. And I am very happy to see you. E me dá hope contente de miraboso. I want to welcome all our members, Me queria um bom menina tura membro não. and I want to say a very special welcome to all our visitors. E bom menino especial na turnos visita não. We are pleased to have you. Nós está contente para timboso. We are delighted to have you. Nós está deleitado para timboso. And thank you so much for accepting the invitation to be here. E mais danke para aceitar a invitação para estar aqui não. We are confident Nós tinha confiança that God is going to bless you. que Deus lo bendicionava. Remember, Guarda, tomorrow evening when you're coming, amanhã noite hora bobin, bring a friend. trazer amigo. When you're experiencing something lovely, Hora experiência algo bom, something beautiful, algo bonita, you want to share it with others. porque compartilhar com outro. Well, I just want to say thanks to all the persons who participated in the service this Me evening. quer mais danke na tura para participar desse serviço hoje noite. Thank you for your ministry. Danke para vosso ministério. And I pray that the Lord will bless us. E me dará isso que Deus lo bendicionar-nos. As usual, I want you to just greet the person beside you. Mas é costume me quer para saludar na banda de bo. Looking at some of you, it seems like you haven't smiled since morning. Homem wak bolsa da maneira bolsa não sonrei foi meinta. And that's not a good thing. Esse é nota algo bom. Look at the person beside you and smile. Wak na banda de bom do sonrei. And tell the person you are happy to see them. E bisa nang kubo da contente de mirar nang. Give them a handshake Sakudi namang. and say welcome. E bisa nang bom bini. And in a very special way, we want to welcome our visitors. Ando de maneira especial nos quer duna bom bini nos bisita nang. So let me see the hands of those who are visiting tonight. Dos la mi mira mandes nang da bisita we noche. Just raise your hand. This is abomang. Wow, wonderful. Maravilhoso. Put your hands together, members of the church, for them. Batimang miembro na iglesia. We are delighted to have you. Nos está contente pa timboso. And remember, your seat will be there tomorrow night. Ando cara com mayang bostulta ina mayang noche. No one will take your seat. Nyuende lo no kwebo lugar. So you're looking forward to seeing you. Pues nos espera de miraboso. Welcome again. Bom bini atrobe. Tonight we have a special message. Awe noche nos mensaje especial. The topic of our message tonight, O tópico de nos mensaje awe noche, signs of the time. señal de tempo. And then tomorrow night we have another very special message for everyone. Ando manhã noche nos outro mensaje especial para tu rende. The topic for tomorrow O evening tópico de manhã noche is responding to the love of God. tá respondendo ao amor de Deus. Responding to God's love. Respondendo a Deus o amor. You don't want to miss that. Bom, não quer perder esse aí. Then on Thursday evening, Ando jawabs a noche, we will be having rest night. nós temos a noche de sossego. So you'll rest Thursday evening. Pois vou sossegar já webs a noche. And then on Friday evening, Então já biar na noche, we invite you all to come back. nós invitamos o tour para vir a trobe. And we have a special message. E nós temos um mensagem especial. Grace, a demonstration of God's love. Graça é demonstração de Deus o amor. And then we are inviting everyone to be out here on Saturday. Então você invita tour ne para ter aqui na Sabra. All our special guests. Tour nos visita na special. All our visitors. Tour nos visita nang. And please invite all your friends to be here. Ando invita tour para amigo nang para aqui nang. It will be a wonderful day of preaching.
Luta dia maravilhoso de predicashi. a wonderful day of fellowship. Dia maravilhoso de companheirismo. And we are confident that God is going to do a great and awesome work. Então, nós confiamos que Deus vai fazer trabalho maravilhoso. So we invite you to come and to share with us. Pois nós invitamos para vir e compartilhar conosco. It is now time to get into the Word. Tá tempo para bater a palavra. And by the way, E de hecho, there's going to be a very special activity on Saturday. também tem uma atividade especial já sabra. I will tell you more about it tomorrow night. Lo me sabe mais de amanhã à noite. And tomorrow night there's going to be a very special activity. Então amanhã à noite tem uma atividade especial. We are going to be having special prayer session. Nós vamos ter sessão especial de oração. So those of you who have your special requests, Passo tudo de você que tem petição especial. tomorrow night we'll be having some special cards, prayer fellowship cards. Some special cards Amanhã nós vamos ter par de cartas especial. that we will ask you to fill up when you come in. Que nós vamos pedir você para ir na hora você vir. And then when we have the prayer session, E a hora nós temos sessão de oração. you will take them and place them in the box. Lobo tu manando lo que de carro. So it is going to be a wonderful experience. Lo também uma experiência maravilhosa. I'll tell you more about what will happen on Saturday. Me deve saber mais de lo que lo sucede já sabra. And I have no doubt that some of you will be a part of this experience. Então eu tenho dúvida que você lo tá parte da experiência aqui. Tonight we want to speak about signs of the time. A noite nós quer para pedir sinal de tempo. Signs of the time. Sinal não de tempo. There are various signs in our environment that can help us to figure out what is ahead. Tem vários sinal de nos ambiente que pode ajudar nós a essa aqui que tem gubini. There are signs on the road. Tem sinal na riba caminda. There are signs in the environment. Tem sinal na ambiente. You know when it is going to rain. Você aqui ao sorte vai cair. You know the directions on the road. Você é direção riba caia. And there are also signs that the Bible tells us Ando tem sinal na que a Bíblia te bisa nós. will indicate when the coming of Jesus is near. Que lo indica hora é vinda de Cristo tá cerca. So tonight we are going to go into the Word of God A noite nós vai ter a palavra de Deus. to hear what the Bible says about the coming of our Lord Jesus Christ. Para entender o que a Bíblia te bisa nós de vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. What are the signs that will tell us that the coming of Jesus is near? Que é sinal no que lo bisa nós que a vinda de Cristo tá cerca. I shared with you since we began Minha compartilhou foi hora nós começar. that God made us, Que Deus a cria nós. made us in His image. Ela cria nós em sua imagem. He made us for His glory. Ela cria nós para sua glória. We also spoke that man sinned Também nós sabemos que o rende a peca. and lost the state that God had ordained for him. Ando ela perde o que Deus a ordena pe. But the Bible also tells us Pero a Bíblia te bisa nós também. that God has a plan to restore mankind. Que Deus tem plano para restaurar a humanidade. He sent His Son Jesus, Ela manda seu Jesus. and His Son Jesus lived. Ando seu Jesus a Bíblia. He died Ela morre to purchase our salvation. para comprar nossa salvação. This salvation is available to everyone. E salvação aqui é disponível na tua rende. The Bible tells us, A Bíblia te bisa nós. for God so loved the world Pastor Deus estima mundo. that He gave His only begotten Ela Son, do nosso unigênito eu. that whosoever believeth in Him should not perish, Para tudo que quer dente não vai perder, but have everlasting life. mas há vida eterna. His love is available to us, Seu amor está disponível na nós. to everyone. Na tua rende. But not everyone embraces His love. Pero não tua rende aceita seu amor. Not everyone accepts the love of God. Não tua rende aceita o amor de Deus. And so Jesus has a special plan Ando Jesus tem plano especial to take care of His children, para cuidar seu yunang. to bring them into the place He has prepared for Para them. tresenando o lugar que é a preparar para nang. And He tells us Ando te bisa nós. that there are signs that will indicate that His coming is near. Que tem sinal na que dá indicar que sua vinda está cerca. Let's get into the Word tonight Bande palavra hoje noite. and hear what the Bible E says. entender o que a Bíblia te bisa. Our first text tonight O primeiro versículo hoje noite. is Matthew chapter 24. Da Mateus capítulo 24. And I want to read for you verses 3 through E 14. me quer ler esse versículo 3 te cujas 4. It's a long passage, Tem passagem largo, but it's an important passage. mas passagem importante. The Bible says, A Bíblia te bisa. and Jesus answered and said to them. You can read it along on the screen Você vai seguir ele na pavimento. while I read it in English. Mientras você lê em inglês. And the Bible says, and Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. For nations will rise against nation,
and kingdom against kingdom. There will be famines, pestilences, earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations. And then the end will come. A very powerful passage. Passagem hopi poderoso. This passage, Passagem aqui given by Jesus himself, do nada de Jesus mesmo. it was in his last week Estava dentro do último semana. on this earth. Riba etera aqui. He had gone to Jerusalem. Ela vai Jerusalém. They had the triumphant entry. Nada tem entrada triunfante. And here he was. Ando aqui na estava tá. One evening, Uma tarde. he was going back to his place to rest. Estava tá bem na seu lugar de sossego. And as he walked back to the place to rest, E mientras está cana no lugar de sossego. with evening sun shining on the temple, Com o solo de tarde tá abrir o templo. the disciples were impressed. E discípulo não estava impressionar. So they called Jesus and said, "Look at the beauty of the temple." Pois na é Jesus ando bise o que boniteza de templo. And Jesus said, Ando Jesus abisa. "You see how beautiful it is? Bota mira como bonita está. Not one stone will be left upon another." Ni piedra lo queda ribe outro. And so the disciples thought about it. Ando discípulo pensa tocante isso aqui. And as they walked home, Ando mientras não estava canando by casa. when he was in his place, Ora estava na seu lugar. they turned to him Na bira na je. and asked him, E na puntre. "When will these things be? Que hora cos na aquilo suceder. And what will be the sign of your coming and of the end of the world?" Ando que colo é señal de bobinida. It is out of this it is out of this experience Da fora a experiência aqui. that Jesus gave this passage in Matthew O Jesus adune passagem aqui de Mateus. and also in Luke chapter E 21. também de Lucas capítulo 21. From this passage tonight, brothers and sisters, Fora a passagem aqui, irmãos. and using Luke 21, E me usando Lucas capítulo 21. I'd like to share with you 10 signs that Jesus has given us Me quer compartilhar com você 10 sinais que Jesus aduna nós. that shows us that we are in the end of time. Que da mostra nós que nós estamos em fim de tempo. 10 signs 10 sinais of the end, de fim. signs of the time. Sinal não de tempo. The first sign that Jesus has given to É us primeiro sinal que Jesus aduna nós. is that there will be false preaching and deception. Que lo tem engano e predicagem falso. I want you to note this. Me quer para notar isso aqui. Jesus said Jesus avisa that as the time of his approach draws near, que hora tempo de sua venida chega cerca. that there will be false preachers, Que lo tem profeta na falso. that people will be deceived. Gente lo tá enganar. We need to be conscious of this. Nós me será consciente disso aqui. False preaching and deception are rampant in these last days. Predicagem falso e decepção da roupa de dia aqui. In many places today, De roupa lugar awe. many people are preaching what we call prosperity gospel, Ele está predicando o que nós chama evangelho de prosperidade. telling you to sow seed, Nanda bisabu sembra semia. promising you all kinds of wonderful things. Ando nanta permite buyen cos maravilhoso. But I'm here to tell you tonight Permita que napa bisabu awe that noche. you must keep your eyes focused on Jesus. Vamos se tempo wo na enfocar riba Jesus. You must spend time in the Word of God. Vamos se passa tempo de palavra de Deus. It is only as you spend time in the Word Da solamente hora para passa tempo de palavra. that you will be able to recognize who are deceivers. Vou por reconhecer quem tá ganha. The sad news É notícia triste. is that many people are being deceived. Que o hopi ene tá waru enganar. So prevalent is this sign of deception in the last days Assim na prevalente é señal de decepção de último dia tá. that in Matthew chapter 24, Jesus repeated it twice. Que de Mateus capítulo 24 Jesus repetia 2 bia. In verse 5, he says that you will be deceived. Den versículo 5 de bisa que waru enganar. In verse 11, he says you will be deceived. Den versículo 18 de bisa waru enganar. It is the only sign that Jesus repeated because in the last days, many will be deceived. Den único señal que Jesus repete 2 bia passou den último dia hopi ende lo waru enganar.
That is why it is important Sabe se é importante for us to know the Word of God para nós conhecer a palavra de Deus. and to spend time in the Word. Ando passa tempo de palavra. Don't follow preachers, Não siga predicador não. follow God's Word. Siga a palavra de Deus. Don't follow church, Não siga igreja. follow the Word of God. Siga a palavra de Deus. It is the safe path to travel. É caminho seguro para nós cana. Can I hear you say amen? Pode não ouvir amém? The second sign that the Bible tells us about É de dois sinais que o Bíblia está para cantar dizer. is that there will be wars and rumors of war. Tá colocado em guerra e rumor de guerra. Today we see the evidence. Agora nós temos evidência. War in Ukraine, Guerra de Ucrânia, war in Gaza, guerra de Gaza, war in Sudan, guerra de Sudão, war in Syria, guerra de Síria, war in Yemen. guerra de Yemen. We have internal wars Nós temos guerra interno and strifes. Strifes. e huelga. All of these are taking place about us. Tudo está ganhando suceder onde de nós. We are seeing them. Nós estamos mirando não. Modern technology has brought us close to them. Tecnologia moderna traz-nos cerca de não. So we are seeing it for ourselves. Pois nós estamos mirando onde de nós. As a result of wars and strifes, Como consequência de guerra e huelga, we come to the third sign. nós estamos chegando de três sinais. Famines. Hamburg. Millions of people today around the world go to bed without food. Milhões de gente rond mundo também dormir à noite sem comida. According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations, Segundo a Organização de Comida e Agricultura de Nações Unidas, more than 25,000 people die of starvation every day. mais que 25 mil gente está morrendo de hambre por dia. And more than 800 million people are chronically undernourished. Então mais de 800 milhões de gente está sofrendo de malnutrição. On average, De gemiddelde, every 5 seconds a child dies of starvation. cada 5 segundos mundo está morrendo de hambre. Right now, while I am speaking to you, Agora que menos me está para cubo, 11 million persons in Africa are suffering from starvation. Jesus milhão de gente na África está sofrendo de hambre. This situation is made even worse. Essa situação aqui está agora se pior, But because of the war between Russia and por Ukraine, motivo de guerra entre Rússia e Ucrânia. that region produces some 30% of the wheat that feeds the world. A região está produzindo 30% de grano que está alimentar o mundo. It has implication for gas prices E tem implicação para o preço de gasolina and other commodities, e outra comunidade não. and will impact the vulnerable in our societies. Então está impactar os não vulneráveis da nossa sociedade. Everything is telling us that this world is not our home. Tudo que está pensando nós que o mundo que não é nosso hogar. The signs are clear. Esse sinal não está claro. It doesn't matter how well you're enjoying life, there are problems on every side. Não importa como vamos gosta do mundo, tem problema tudo caminha. This world is not our O home. mundo aqui não é nosso hogar. We are looking for a city Nós está buscando uma cidade. which has foundations, Caminha tem fundação. whose builder and maker is God. Fundação que o criador está Deus. The fourth sign that the Bible tells us about É de quatro sinal que o Bíblia está nos dizer. is that there will be Está pestilences. cuidando de pestilência. COVID-19 is only one of them. Covid-19 diz solamente de não. One virus, a little virus, and the whole world was locked down. Vírus tanto inteiro mundo estava lockdown. Could not move. Não para mover. Millions died. Milhões a morrer. Some from the disease, Tem de não de maleza. some from the isolation associated with disease. Ando tem dor e isolação associada com maleza. One principal shared this story with me. Principal. Hoofd de escola a compartilhar a história aqui comigo. This principal was in charge of her school. É cabeça de escola que está encarregado com sua escola. And the principal had a young man in the school Ande cabeça de escola tem muito homem na sua escola. whose father was very wealthy. Com sua tata está dobre rico. And for his graduation, he bought him a brand new Mercedes-Benz. Ande para sua graduação ela compra Mercedes-Benz novo pé. And the young man Ande é jovem aqui. was taking his father to the hospital. He had contracted the COVID-19. E estava levando sua tata ao hospital. Sua tata é Covid-19. And he was driving him. Ande tata ribe.
And the gentleman cried out, I can't breathe, I can't breathe. And the joven grita, "Mi no puedo rosea, mi no puedo rosea." And before he reached the hospital, he was a dead man. And prima que llegó ao hospital, estaba um homem morto. He had all the money that he needed to buy anything he needed. E dat intura sangue dat mister para comprar lo que dat mister. But he died from the virus. Pero ele muri di virus. Many died. Hopi a muri. A friend of mine, Amigo di mi, in fact, one of my cousins de hecho mi primo nang in New York, na New York. he said, Joseph, Ele disse Joseph, this COVID-19 has taught me a powerful lesson. e COVID-19 que ensinou-me les poderoso. He said both of them, he and his wife, worked in the medical field. E com sua esposa tá atrás den medicina, den And it- área médico. And both of them contracted the virus. E todos aí vírus. And he said that the experience was so excruciating. Ando a experiência da assim doloroso. He said he and his wife were in their house and people were afraid to visit them. E com sua esposa estava na casa e tá de medo de visitar não. He couldn't pray. E não pora reza. He was in pain. E tá dando dolor. And he said, it is at this time I recognize the value of being a part of God's church. Ando e dita o homem reparar e valor de tá parte da igreja de Deus. Because when I could not pray, I had people praying for me. Mas o homem não pora reza, me dá dinheiro tá reza para mim. I thank God for his church. Me tema Deus danke para sua igreja. And many of us today are here because of God's mercies. Ando o homem de nós tá aqui não para motivo de Deus sua misericórdia. I'm also mindful Me tá consciente também that this church, among many of our churches, lost quite a few members. que a igreja aqui mesmo que outra igreja para o de seu membro não. And our hearts are made sad. E nosso coração tá se triste. But I'm happy to tell you Pero me tá contente de saber that those who have given their hearts to Christ are resting in Jesus que Christ. estão quando na beira na Cristo tá sossegando em Cristo. And one of these days, Ando dia aqui Jesus Christ will raise them from the Cristo dead Jesus lo ressuscitar na fora de morto. and give them life. Ando na vida. And no more death will have power over them. Ando morto lo não tem poder mais ribanang. It is only in Jesus that there is hope. Tá den solamente den Jesus tem esperança. But the Bible tells us Pero a Bíblia tá bisa nós that in the last que days de último dia não there will be pestilence. lo tem pestilência. It pays to serve God. E tá bom para servir Deus. It helps you to know where you are. E te ajudar para você onde botar. And it helps you to make preparation E te ajudar para você preparação to live with your God. para você viver com Deus. The fifth sign, E de cinco sinal, the Bible tells us, a Bíblia tá bisa nós, based on St. Matthew chapter 24 segundo Mateus 24 and Luke chapter 21, e Lucas capítulo 21, that there will be earthquakes in many places. culo tem temblor em vários caminhos. Earthquake in Turkey, Temblor na Turquia, earthquake in Haiti. temblor na Haiti. We in Jamaica had a major earthquake in 1692. Jamaica tem temblor grande em 1692. And even today, Port Royal is impacted by that same earthquake. Ando te aí na awe, And Port in- Royal tá afetado por e temblor aí. And in recent times, we have been having some shakings. Ando tem tempo na recente na experienciar sacudimento. Earthquake in various places. Temblor em vários caminhos. The sixth sign that the Bible tells us E de seis sinal que o Bíblia te bisa nós, is that sincere Christians will be hated for their faith. que o cristiano verdadeiro vai odiar por motivo de não fé. Those who live godly in Christ will suffer persecution. Estão quando vive em Cristo lo sofre persecução. But I have come to recognize Pero mi abing na reconhecer, that many of us in church today o hopi de nós tem igreja awe, are not prepared for that. nós não tá preparado para esse aí. In fact, in some places, De hecho, tem caminho, thank God it is not so in this church, danke Deus não tá sendo de igreja aqui, but there are some places pero tem caminho, where if somebody comes to church que se um é bem igreja, and they didn't get a good smile, they are going to go back home upset. ando se um é no sonri com nada da baicas rabia, They are upset. nada rabia, They are disappointed. nada desapontar. But I'm here to tell you, brothers and sisters, Pero mita que na sabe romana, that as God's children, que como yuna de Deus, you will be called upon sometimes to suffer for Jesus. lo boado yama para você sofrer para Jesus. And you must not be afraid. Ando bom não se tem medo, You must stand up for him. bom se para pé. Chuck Swindoll says, Chuck Swindoll, Chuck Swindoll avisa, a Christian writer, escritor cristiano, he said, ele avisa, through one of the pilgrim fathers, tira undi tatanang peregrino, one of the early Christians, undi prime cristianang, threw them in prison. tira na dem prison, They would produce
a pilgrim's progress. Ando nalo produce um processo de peregrino. Some great work will touch and inspire others. Obra sinagrani kulo toca e inspira outro nang. And then put a modern day Christian in prison today. Ando se pone cristiano moderno de prisão awe. And the first thing they are asking is for their lawyer. Ando promeko kunanda pita pa na abogado. Their lawyer Nang abogado. to defend them. Pa defender nang. My brothers and my sisters, Miru manang. we are called upon Nos tawaru yama. by the grace of God Dori e graça de to Deus. live godly. Pa biba segundo sua vontade. The seventh sign É de sete señal. that the Bible tells us, Que o Bíblia tabisa nos. Jesus says, Jesus tabisa. there will be social and domestic problems. Lo tem problema nang social e doméstico. Some problems and families are in turmoil. Tem casa e família nang kuda den turbulência. There is abuse and mistreatment. Tem abuso e maltrato. There are forces that are bent on destroying our homes and our Tem families. força nang kuda destruindo nos hogar e nos família nang. There are many countries that are plagued by crime and violence. Tem país kuda hope crime e violência. Terrorist groups strike without a moment's notice. Grupo nang de terror kuda actua singdo na preaviso. Today, schools, nightclubs, and train shootings happen frequently. Awe tiramento de escola nang discoteca e trem sucede frequentemente. Nowhere in the world is safe. Nunca mina de mundo tá seguro. We are involved in a spiritual warfare. Nós está envolvido em uma batalha espiritual. We wrestle not against flesh and blood, Nós não tá luta contra carne e sangue, but against principalities, pero contra principal nang against principalidade powers, nang, contra poder nang. against the rulers of this world, spiritual darkness in high places. Seguro contra o governante na den lugar nang spiritual. You are only safe when you are covered under the blood of Jesus Christ. Bota solamente seguro ora bota cobrir balde de sangue de Cristo Jesus. Outside, we are pawns in the hands of the devil. Pa fora nós tá instrumento de mão de diabo. Outside of Jesus, there is no hope. Pa fora de Jesus não tem esperança. Outside of Jesus, there is no protection. Pa fora de Jesus não tem proteção. It is only Jesus who can defend Tá us. solamente Jesus por defender-nos. You see, the devil might be a roaring lion, Diabo porta leão que tá grunha. but Jesus is the lion of the tribe of Pero Judah. Jesus tá leão da tribo de Judá. He is your protector. É o protector. He is your defender. É o defensor. He's your savior. É o salvador. And hallelujah, he's your soon coming king. Aleluia, é o rei que tá vindo pronto. But these are the days Pero essa aqui de dia nang, when we must be praying. caminhando nós está rezando. We need more praying parents. Nós mais de mais maior no que tá se oração. We need more praying parents. Nós de mais de maior no que tá se oração. I have a friend Me tem amigo who is very concerned que tá me preocupar about her child, para suyo. who is a male, Que tá muchamber, and she's very concerned ando to me preocupar about sending him to school, para mandar escola. because in some places today Mas eu tenho caminho na awe they have changed the curriculum na kami e currículo. and they are bringing in all types of things in it relating to gender, Ando na tres o because que tá relatando género. and in some places they are telling the children that it is okay to be anything you want to be. Ando tenho caminho ando sim muito anda okay pa bo ta You- lo que bo que tá. You might have been made, God might have created you as a male, but you can be a female if you want to. Deus apora criado como homem pero bo porta mulher se bo que tá. And there's a lot that is happening in our world. Ando Deus because que tá sucedendo nos mundo. There's a lot that is happening Deus because tá sucedendo to destroy our families, para destruir nos família nang. to destroy our Para homes. destruir nos hogar nang. And members of the church need to understand Ando membro na igreja tem que compreender that we are involved in a spiritual que warfare, nós está envolvido em uma batalha espiritual. and we need the protection of God Ando nós temos que ter a proteção de Deus. if we ought to be saved, Se nós merecemos salvar. if we ought to maintain our dignity. Se nós merecemos manter nos dignidade. We need the prayers of those we love. Nós temos que ter a oração na dias que nós estima. We need divine protection. Nós merecemos ter proteção divino. We need divine protection. Nós merecemos ter proteção We divino. need divine protection. Nós merecemos ter proteção divino. And by the way, E de hecho, that's why we need our church to be a praying church. pensei nós merecemos ter para nos igreja ter uma igreja que dá sua oração.
it is as we pray to God that He's able to cover us, Mientras nós está rezando a Deus é por cobrir-nos. cover our families, Cobrir-nos família nang. cover our home, Cobrir-nos hogar nang. cover our members, Cobrir-nos membro nang. so that there is power in the house of God. Passe na por tem poder dentro da casa de Deus. Can I hear you say amen? Poder ne usa amém? There is power Tem poder. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. But we need to be certain that we are covered. Pero nós precisamos estar seguro que nós está cobrir. In fact, De this hecho, pandemic a pandemia aqui has highlighted a major problem. a enfatiza problema grande. During the pandemic, many parents turn over the rearing of their children to the gadgets. Durante a pandemia, hopi maior a duna e educação de na yuna na aparato nang. And as a result, E como resultado disso aqui, ungodly minds have been infiltrating their home. a mente na malvado está infiltrando na lugar nang. We need Nós temos que ter to be covered. para cobrir. Christians need spiritual eye salve. Cristiana mestre de ungimento de wowo Every divino. member in the church tonight Tur membro de casa de Deus awe. need to make sure Mestre soro, that you have an altar in your home kubo tem altar de bocas for your protection, para proteção, to cover your family. para cobrir a família. The family that prays together E família que tá reza junto, stays together. tá queda junto. We need wives who will pray for their husbands, Nós mestre de esposa que tá reza para esposo, husbands who will pray for their wives, esposa que tá reza para esposa. parents who will agonize for their children and grandchildren, Maior que tá agonizar para yuna e na nieto nang. children and grandchildren who will pray for their parents Yuna e nieto nang kulo reza para maior nang. and grandparents. E panang opa e oma nang. Much prayer, Hopi oração, much power. hopi poder. Little prayer, Tiki oração, little power. tiki poder. We need divine protection. Nós mestre de proteção divino. The church of God must be a praying church, A igreja de Deus mestre é uma igreja que tá se oração. because it is the agency for the salvation of souls. Pastor esta é a agência de salvação de alma não. The scripture says that the devil walketh about like a roaring lion, A escritura te diz que o diabo está canaron mas leão que tá grunha, seeking whom he may devour. buscando quem é pode destruir. Now more than ever, Agora que mais que nunca, we need divine protection. nós mestre de proteção divino. And Luke chapter 21 Lucas capítulo 21, tells us about the eighth sign. tá bisa nós de 8 señal. The eighth sign, Jesus says, E de 8 señal Jesus tá bisa, is that nature will be in turmoil. natureza lo tá den turbulência. In Luke chapter 21 Den Lucas capítulo 21, and verse 25, versículo 25, the Bible says, Bíblia tá bisa nós, and there shall be signs in the sun, ele tem señal dan den solo, and in the moon, e den luna, and in the stars, e den estrela. the sea and the waves roaring. Ela man e ola na borota. Among the signs of the last days Entre as señal de último dia, are hurricanes, ta horkanang, earthquakes, temblor nang, droughts, secura and e floods, diluvio nang. volcanoes and tsunamis, Vulcan e tsunami. extreme heat resulting in destructive fires. Calor extremo que dá resultado em candela que dá destruir. Watch the international news, Wak notícia internacional. and you would recognize what is happening all around the world. Ele vai reconhecer que está sucedendo no mundo. Extreme flooding, Diluvio extremo. extreme fires resulting from the heat. Calor na extremo que dá resultado de candela extremo que dá resultado de calor. Last Thursday, Já vamos passar. when I was traveling to this place, Ora me tá viajando na lugar aqui. our flight to Miami had to be canceled. Nosso viaje para Miami agora cancelar. No flight could go into Miami Nenhum viaje não pode dentro de Miami. because Miami was flooded. Passou tá em dilúvio na Miami. And for 2 E days, para 2 dias, the Miami International Airport was closed. e aeroporto internacional de Miami estava cerrado. There is fires in California, Tem candela na Califórnia, fires in parts of Canada, candela de parte na de Canadá, flooding in Dubai. dilúvio em Dubai, There is extreme heat, extreme cold flooding
Tem calor extremo e frio extremo e diluvio nang. The whole world is in turmoil. Gente mundo está em turbulência. Nature itself is crying out, Natureza me está gritando, seeking deliverance. buscando liberação. We are in the last day. Nós estamos em último dia nang. Nowhere is safe. Nunca mina não está seguro. The only place that is safe is in the arms of O Jesus. único caminho que está safe está em braço nang de Jesus. That's the only place that is safe, Esse é o único caminho que está seguro. in the arms of Tem Jesus. braço nang de Jesus. When you're in the arms of Jesus, Ando orba está em braço nang de Jesus. you're safe and secure. Bota safe e seguro. The ninth sign É de nueve señal. tells us Sabi sa nós. that in the midst of all these signs fulfilling around us, Kung may meditura señal que está cumpliendo rondo de nós. is that people will turn their backs on God and their relationship with Him. Kung lo bira na lomba pa Dios e na relasyon ko ni. A very sad commentary Asa kita comentário opi tristo. is Matthew chapter 24 and verse 12. Ta Mateo 24 versículo 12. In Matthew 24 verse 12, Ano Mateo 24 12. the Bible says, Bible tabisa. and because iniquity shall abound, Maldad lo plama asina tanto. the love of many shall wax cold. Ku amor di hopi ende lo fria. In the midst of all the signs May meditura señal nang. telling us that the coming of Jesus is near, Ku tabisa nos ku binida de Jesus ta cerca. the Bible says that Christians will get careless in their relationship with God. Ku Bible tabisa nos ku Cristiano lo bira frio de na relasyon ku Dios. I don't know how it is here in Curacao, Minosa ko ita aqui na Corsao. but just when the signs are telling us that Jesus is coming, some Christians are getting careless. Pero ahora es señal na tabisa nos ku Jesus ta bini ting Cristiana no ting kunes mas. They are not as committed. They are not as committed. Ang nanota asina compromete. They are not as dedicated. Nanota asina dedika. They are not, as far as they're concerned, they are just going through the motions. Según na nanda ko ang pasador de emosyonan. But I want to talk to you tonight. Pero mi ke pape ko bawe nochi. If you're a child of God, Se bodo un yu di Dios. serve Him with all your heart. Sirvie ku entero corazón. God wants us to love Him with all our heart, Dios que pa nos time ku enternos corazón. with all our Ku soul, enternos alma. with all our Ku mind, enternos mente. with all our strength. Ku enternos força. God deserves our best. Dios ta merece nos mío. God must be first and last. Dios me ta prome y último. God must be number one, and there must not be a close second. Dios me ta prometo, no me se tem un di dos cerca. If God is not Lord of all, He is not Lord at all. Si Dios no da Señor di tur e no da Señor at all. God should be in total control of our lives. Dios Can I me hear you será say na amen? control total de nos vida. Amen. In the midst of all of this, May meditura sa akin ang people will be losing their hold on God. Hindi ta pere ng gara riba Dios. Can I talk to the church tonight? Meu pape ko iglesia we nochi. You can be in church, Boporta den iglesia. and when Jesus comes, you're lost. Ando ore Jesus bing bota perdi. You can be in church, Boporta den iglesia. and when Jesus comes, you're lost. Ando ore Jesus bini bota perdi. The Bible says, Bible tabi sa nos. when Jesus comes, Ore Jesus bing. some people will say to Him, Tiene lo dice. Lord, Lord, Señor, Señor. didn't we prophesy in your name Nos no profetizar de mo and nombre. perform miracles in your Y name? este milagre nan de mo nombre. And Jesus will say to them, Ando Jesus lo bisanang. depart from me. Vai por di mi. I never knew you. Mi no conoce boso. He cursed into fire and brimstone. Vai den e candela iswafel. The Bible tells us Bible tabi sa nos. that we must serve God with all our Kung nos hearts. mas sirvi Dios com internos coração. You can be in church and you're lost. Boporta den iglesia ita perdi. Every Christian should make sure Tur cristian me tesouro. that their names are not only on the church books, Una nombre no solamente está en buque de iglesia, but their names are written in the Lamb's Book of Life. pero na nombre das que bidem e buque de vida de elamchi. It is not just enough E não é suficiente to know that your name is on the church records. passar com o nome da den registro de iglesia. You want to make sure it is in the Lamb's Book of Life. Porque só para estar den e buque de vida de elamchi. Can I hear you say amen? Entendeu o bisa amen? It is Jesus Christ who will save Da you. Cristo Jesus que está salvado. The church cannot save you. Iglesia não pode salvado. Only Jesus can save. Jesus solamente pode salvar. The song E says, cantiga da bisa. we have heard a joyful sound. Nos atende o sonido
gozoso. Jesus saves. Jesús te salva. Jesus saves. Jesús te salva. Spread the gladness all around. Compartir alegría a tu ron. Jesus saves. Jesús te salva. Jesus saves. Jesús te salva. Make sure your connection with Jesus is intact. Só que a conexão com Jesus está intacto. Make God number one in your life. Assim Deus número de minha vida. The Bible tells us Bíblia diz a nós, that in the last days por o último dia não, there will be challenging times. lo tem tempo não desafiante. 2 Timothy chapter 3 Segundo Timoteo capítulo 3, chapter 3 verses 1 to 5. capítulo 3 versículo 1 de 5. I read it in your hearing. You can follow it on the screen. E dele se pode seguir na pavimento. The Bible says that but know this, that in the last days perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, with unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. These are the words. Essa é a palavra não de Deus. In the last days, perilous times De will come. último dia, tempo não turbulento lo vini. Challenging time. Tempo não desafiante. That's what the Bible says. Essa é o que a Bíblia diz. In the last days. De último dia não. And you ask me E bota puntra a mim, the question, e pergunta, preacher, predicador, what is the prospect que agora é prospecto that things will get better? que o costo vira mio? Well, let the Bible answer it. Laga a Bíblia contesta isso aqui. 2 Timothy chapter 3 Segundo Timoteo capítulo 3, and verse 13. versículo 3. The Bible says, Bíblia diz, but evil men and seducers shall wax worse and worse, gente malvado e ganhador lo vira dia para dia pior. deceiving and being deceived. Na lo sigue ganha gente e gente lo sigue ganha não. Things will get worse. Costo não lo vira pior. But these are signs Por isso que a señal não, telling us that Jesus is coming. bisando-nos que Jesus está vindo. Jesus says that these are signs. Jesus está dizendo que essa aqui é a señal não. Signs of his coming. Señal não de sua vinda. He says in the midst of all these happenings, E deve ser que meio meditura sucesso na aqui, he will appear. ele aparecer. The question comes to us this evening, E pergunta da bem na nós a noite, what should we be looking for at this time? que quando nós estamos buscando de tempo aqui, It should be the coming of Jesus e nós estamos a vinda de Jesus, as King of Kings como rei de rei não, and Lord of Lords. e senhor de senhor não. I want Jesus to come. What about you? A mim que Jesus vem, que tal diabo? I want Jesus to come. A mim que vai Jesus vem. He is our only hope Eta nos única esperança. and he is our deliverer. Ando eta nos libertador. And the final sign this E o evening, último sinal da noite, the final sign that Jesus has given to us o último sinal que Jesus deu a nós, is that the gospel will be preached in all the world. tá que o evangelho vai predicado em todo mundo. Every man will get an opportunity to hear good news for himself. Tu gente lo tem oportunidade de ter é boa notícia para su mês. In Matthew chapter 24 De Mateus capítulo 24, and verse 14, versículo 4. the Bible says, Bíblia diz: and this gospel of the kingdom "E o evangelho de reino will be preached in all the lo world está predicado em todo mundo as a witness como testigo to all na nations, tua nação. and then the end will come. E ora e fim lo vim. Let the church say amen. La igreja diz amém. The preaching of the gospel E predicação de evangelho is belting the globe. está indo rondo do mundo. It's going forward. Está indo dilante. Recently we had Recém nos tating the Footprints of Hope gospel series. a série evangelística Footprints of Hope. It was done in Jamaica Ela agora na Jamaica. and it shared across the region. Ando compartilhado em região. And some of the churches here Par de igrejas aqui não. in the Dutch Caribbean Union participated in it. Den União Caribe Holandês a participar em G. And in 5 weeks, Ando den 5 semanas. we were able to baptize over 7,000 precious Nós souls. bautizamos mais de 7,000 almas preciosas. In 5 weeks, Den 5 semanas. using technology, Usando we tecnologia. were able to connect the entire region together. Nós a conectar a inteira região junto. We had persons not only here in the Dutch Caribbean islands, Nós está dinheiro não somente den Isla na Caribe Holandês, in Caribbean Union, den União Caribe,
and Mexico. We had people from all across the United States. In México y gente rond Estados Unidos. We had persons baptized in Canada. Nos atiende com a bautizar na Canadá. We had persons giving their hearts to Christ and getting baptized in London. Nos atiende com a entregar na vida na Jesus e We a ha- bautizar na London. We had persons giving their hearts to Christ in Africa. Nos atiende com a dura na vida na Jesus na África. One campaign, Campanha and souls, thousands of souls were led to Jesus. e miles de almas na warhiba na Jesus. We want to thank God for the talent He has given to our young people. Nos agradece Deus pelo talento que ele dá na joven. And we want to thank God for the young people who are operating the And nos the technical team at the Nos top. que agradece joven que está Put your hands together for them. técnico arriba. God has brought them in the church Deus está trazendo dentro sua igreja to help to spread the gospel para ajudar a compartilhar evangelho. so that His coming can be hastened. Para nos por apurar sua vinda. I just had a campaign recently Mira, tem campanha recém in Jamaica, na Jamaica. and many individuals were baptized. Ando hope persona foram bautizar. And our young people were the ones who were running the system Ando jovem anda estão cuidando atender com o sistema and spreading the gospel around the globe. e compartilhar evangelho around mundo. Brothers and sisters, soon and very soon the whole world will hear the gospel. Rumana muy pronto gente mundo lo tiene evangelio. Even in China, where you cannot preach freely, I am happy to tell you that the gospel is going forward through technology. Hasta China camina bueno por predicar livremente, me da contento para bisabu que o evangelho tá vai around via tecnologia. In the Arab countries, the gospel is going forward. Dem país na árabe evangelho tá indo dilante. The word of God is going E forward. palavra de Deus tá vai dilante. The Bible says it's one of the signs of the last days. Bible diz assim, ano de último dia. This gospel of the kingdom E evangelho aqui de will be reino preached in all the lo world tá predicar around mundo as a witness como testigo to all nations. na tour nação. Then the end will come. E ora e fim lo bem. One of the signs of the last days is that the gospel is being preached Onde é sinal de último dia tá que o evangelho tá wado predicar. and carried about by E technology. ribaron via tecnologia. Yes, I declare to you tonight, Me dá declarar na boa noite. upon the authority of God's word, Ribe a autoridade de Deus sua palavra. that we are on the brink of the coming of Jesus. Conosco na bispo de venida de Jesus. Look around you. O acrondo dibo. The signs are É telling sinal tá bisando. Jesus is coming soon. Jesus está vindo pronto. Hear the word of God. Tende a palavra de Deus. Look at what the Bible says in Romans chapter 13. O que o Bíblia está de Romano capítulo 13. Reading verses 11 to 14. Versículo 18 a 4. Follow on the screen while I read it for you. Sigue ele na pavimento. The Bible says, and do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Awake out of sleep. Landa foi sonho. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent. The day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk properly, as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ, that you may and make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Now it is high time Agora que dá tempo, to awake out of sleep. palanta fora de sonho. We need to be conscious of the movements of the world. Nós precisamos estar consciente da moção do mundo. We need to know the time. Nós precisamos é tempo. Christians are challenged to watchfulness. Cristiano está wado desafiar para não despertar. Those who have not yet given their hearts to Christ are called upon to make their calling and election sure. Estão com a entregar na vida na Jesus, está wado chamar para si na chamada e eleição segura. Soon and very soon we are going to see the King. Pronto e muito pronto nos lo mira o rei. Soon and very soon we are called upon to stand before God. Pronto e muito pronto nos está wado chamar para diante de Deus. We need to accept Him as our Lord and our Savior, Nós precisamos aceitar como nosso Senhor e Salvador. so that we can say, lo, this is our God. We have long waited for Him, Para nos poder ata nos rei nos espera ribache. and He will save us. E ele o salva nos. We are called to be people who know the season. Nos está wado chamar para estar na conhecer
temporada nang. We must be able to discern the signs of the time. Nós mas se por discernir a señal não de tempo. We have no abiding city here. Nós não tem nenhum cidade aqui nang. The night is far spent. Noite a passar. The atrocities of the world are shouting to us loudly that the coming of Jesus is E near. coisa malo do mundo tá gritando na nós que a vinda de Jesus está cerca. The diseases of the present time are a stark reminder calling us. E maleza na dia tempo presente tá algo tá acorda nós, Shouting to us tá grita na nós. that we need not just an ordinary physician, we need the great physician. Nós não precisamos de doctor normal, nós precisamos de grande doctor. We need Jesus. Nós precisamos de Jesus. Look at the devastation of the coronavirus. O aquilo que coronavírus hace. Tonight I can tell you A noite me bobisabu. that the night is far spent. O noite a passar. The ugly underbelly of sin will soon come to an end. E coisa maus de picar lubi na fim. Failure is written on the forces of darkness. Derrota de escrever é força na escuridade. The night is far spent. E a noite a passar. The day is breaking. Dia tá acerca. There is a light that is shining telling us that a better day is coming. Tem luz que tá brilhando que tá bisando nós que melhor dia tá vindo. Jesus is coming again. Jesus tá vindo a trobe. Weeping may endure for a night, Choramento por dura a noite. but joy comes in the morning. Pero gozo tá vindo de manhã. Pain and suffering will not last forever. Dolor e sofrimento lo não dura para sempre. Sickness and death will not have the day. Maleza e morto lo não sigue. There's hope in Jesus. Tem esperança em Jesus. There's hope in Jesus. Tem esperança em Jesus. There's hope in Tem Jesus. esperança em Jesus. Thank God for the blessed hope. Danke Deus para esperança bendição. We are Seventh-day Adventists. Nós adventistas na 7 dia. We believe in the coming of our Lord Jesus Nós queremos Christ. a venida de nosso Senhor Jesus Cristo. This world is not our home. O mundo que não está nosso hogar. It is said that Alexander the Great Tawaru bisa ku Grand Alexander. marched his soldiers, 1,000,000 men, A marcha com os soldados ng milhão hamber. and had them standing on the parade. Ando nanda da para. And as they stood there, he with pride in his heart, he said, "Look at all these men." Ando mientras se da para inang ku orgullo de su corazón e di waktu rene na aqui. Pride filled his heart. Orgullo aí no su corazón. And then a few minutes later, E par de minutos depois, his general who stood by his side su general ku da para banda de che. saw the tears running down his eyes. A mira e lágrima nang ku da baixo foi su cara. And he turned to him and said, "Why are you crying? Ande la bira la puntre di como ta llorando. What is happening?" Que ko ta sucedendo. And he said, Ande la bisa, "I cannot conceive me no po imagina that in 100 years not one of these men would be alive. ku de aki sheng ayan ningun di hamber na aki lo ta bibo. All 1,000,000 will be dead." Tur milhão di nang lo ta morto. Oh, my brothers and sisters, outside of Jesus, the only hope we have is the grave. Mi rumanang pa fo de Cristo e única esperança que nos tinta é grave. But thank God for Jesus. Pero danke Deus para Jesus. Thank God for Jesus. Danke Deus para Jesus. He has the keys, E ting e yabi nang. and he will set the captives free. E elo libera estando em cautiverio. Our hope is in Jesus. No esperança ta de Jesus. I just buried my mother-in-law. Mi acaba de ir a mi suegra. She had served God, the very faithful woman. Ela sirve Deus como mulher fiel. For many years, she has been faithful to God. Pa hobi aina ita bata fiel na Deus. Then she had a stroke, E depois ela tem ataque cerebral. a bleeding stroke, a bleeding stroke. Ataque cerebral que ta sangra. And the doctors tried, And the doctor ang apurba. but they could not help. Pero não por ajuda. And she died. And ela falece. And we buried her last Sunday. Ando sa derecha domingo passa. It was very difficult, Taba da hopi difícil. but we were buoyed up with the blessed hope Pero nós estava ancrado em esperança bendito. that one day we will see her again, Que dia nos lo mire a trobe. because she had made her calling and election sure. Paso ela se sua chamada e eleição segura. My brothers and my sisters, Mi rumanang. tonight, Awe noite. Jesus wants us to place our hands in His. Jesus que para nos pone nos manan de sundiche. That's the only hope we have. Essa é a única esperança que nós temos. The day of our Savior's coming is rapidly approaching. É dia de venida de nosso Salvador está vindo pronto. Soon and very soon,
pronto y muy pronto. Jesus Christ will come. Cristo Jesus lo vini. Our salvation is nearer now Nossa salvação está cerca e agora. than when we first believed. Está mais cerca que ora nós quer. Philip Yancey, Christian writer, says, Philip Yancey, escritor cristiano bisa. when Jesus lived on earth, Ora Jesus sabi baribatera. he made the blind to see Ela si cego mira. and the lame to walk. Elam kana. He will return to rule over a kingdom Elo bini back pa gobernar ba reino. that has no disease or disability. Kuno ti malesa ni disabilidad nang. When on earth he died and was resurrected. Ribatera ela muri ia resuscita. At his return, death will be no more. Ora e bim back lo noti morto mas. On earth he cast out demons. Ribatera ela saca demonio nang. At his return, he will destroy the evil one. Ora e bini back elo destrui e su malvado. On earth, he came as a baby born in a manger. Ribatera ela bini como baby nasce de pesebre. He will return as the blazing figure described in the book of Revelation. Elo bim back como e figura brilhante describida em book de revelação. The kingdom he set in motion on earth E reino ora pone de moção ribatera. was not the end, Não estava de fim. only the beginning of the end. Solamente é comienzo de fim. One of these days, Dia na aqui. heaven's chariot is going to swing low. E arcito de chelo lo binha bau. One of these days, Dia na aqui. our loving Savior will come. No Salvador amoroso lo bini. And the question comes to us tonight. Ando a pergunta da bini na nos If awe noite. Jesus should come tonight, Se Jesus mas bin awe noite, will you be ready to meet him? lo bota clapa tope. If Jesus should come tonight, Se Jesus mas bin awe noite, would you be able to say, Lord, this is our God, we have long waited for him and he will save lo us? bopo bisa ata no Senhor ku nos espera riba ando elo salva nos. Or will you be running from him? Of lo bo corre for DJ. Tonight you can make it right with God. Awe noite bo basi ele correcto ku Dios. If you have not yet made it right with him, Se bo nasce correcto ku ne ainda. tonight you can say, yes, Lord, yes, Awe noite bo bisa si Senhor si. to your will and to your way. Na bo voluntad e na bo caminda. Yes, we are looking forward to the blessed hope. Si nos esperando esperanza bendito. We are Seventh-day Adventists. Nos adventista na 7 dia. We have this hope that burns within our Nos hearts. tem esperança ku da quima de nos coração. Hope in the coming of the Lord. Esperança de venida do Senhor. One of our old songs says, Onde nos cantica na biota just bisa. over the mountain, Net riba jis riba e seru. in the promised land, Den e terra primitiva. lies the holy city, Tem e cidade santo. built by God's own hand. Traha Dios suma. As our weary footsteps Mientras que nos pian ng gain the cansa. mountain's crest, Ta llega riba e seru nang. we can view our homeland Nos pomira nos hogar of celestial. eternal rest. De sosiego eterno. And the chorus says, E coro tabisa. we are nearing home. Nos ta cerca cas. We are nearing home. Nos ta cerca cas. See the splendor gleaming Mira esplendor from the dooms afar. do jaleu. See the glory streaming Mira e gloria through the gates ajar. di e porta ng abrir. There will soon will enter, Pronto nos lo drenta. never more to roam. Pa no cana mas. Hear the angels singing. Tiene angel ng canta. We are nearing home. Nos ta cerca cas. We are nearing home. Nos ta cerca cas. And this last stanza E último estrofa. is for those who have not yet accepted Christ. Tapa estão ko ainda não acepta Cristo. It says, Eta bisa. my brother, Miru mahamba. my sister, Miru mamue. will you meet us there? Loboto pa nos inang. In that land of sunshine, Den e terra di solo e. where there will be no care, Camina lo não tem preocupação. accept of God's message, Acepta o mensaje de Deus. and to him be true. Ando queda fiel na je. Then when Jesus cometh, Ando ora Jesus bini. he will call for you. Elo yamabu. Hallelujah. Aleluia. We are nearing home. Nos ta cerca cas. We are nearing home. Nos ta cerca cas. And Jesus wants you to be in the number. E Jesus quer botar de multitud. And he wants me to be in the number. Ando quer amita de multitud. And by his grace, I will be there. Ando pa su gracia lo mita inang. And I pray that every single one of you Ando me dare sa pa cada di vosso. will be in the number Lo ta meme de multitud. when Jesus comes. Ora Jesus bing. As Brother Mitchell comes to sing at this moment, Mentas brother Mencha ta bing canta. that very special song of meditation, E cantiga special de meditação. I want you to think Me quer vou pensar. about your own relationship with God. De boa relação com Deus. And I want you to make that commitment E me quer vou assim e to compromisso. put your hand in his Pa pone bom mang den sun and to de serve him. E pa servir. Please sing for us.